Abusia wonim sɛ abefunim de ena sesei ewoso wonim sɛ wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim sɛ sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem eno nti ena ne me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode gi nyankopon emma edifremu hawo ene mamane ene omatiti mu eno nti onyankopon enam ne so ede a new spiritual science technology ede ababontin aye freno aye castoplanto technologies beba cha wo hwe prophet Dr. Abennego a owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities. Oh my Ghana, I team penny for say 20 year eche eswa de biarata. Aye baby magazine na mama Mcbrown ne bad baby girl ama mi braya sana wonya no esan say abra wa worry Mr. Mensano. Awo hu ye den na manfo dodo na ne tag no say oboni ye na wo enye ne hia ni advert ahodo na wo ye ena adwuma prema ya kase photo shoots ahodo na wo ye na wo de na wo de na no na nam so ema na mama Mcbrown ewu wie ya wo ba mountain so na ne obeka ne nsem chechire mu se eyade amanfo atwa ne mpo bia nkasa amanfo asopa na nkasa ma na su modem na so eye obade nyankopon a wo ye ne niema enti se eye Ghana ni na wo abomoden aboa no amene onu so anya bi enunti edi afi ansa na wo de ne ba baby Martin e ba betre Ghana fo na wo da Ghana fo a won so wo do no wo bom paye ede man no ase eno enam so amena me no kase eye na mama Mcbrown na siba aye frɛ no eye Mrs. Junior Mensa wabomode adi ni birthday emfie aduasia enum 65 years na no ene wodi birthday edi amano ene etetirente papa yenko piemu amanfo to nwuma hodo de mama mi wanga wo rehye no yete ya ne se microphone bi kasa ene enya asem ketua eye happy birthday to you enwum ne ye boy obi ankotwa nanu ya na chese eye baby Martin eye nana mama Mcbrown ni Mr. Mensa wo baba a Ewrade edi che won no odo nene wanyi a oto eye birthday enwom edi ama ne nana abra wodi na woda no na no na Ghana fo bebre no atwe ne sere ene abasa ma yenkotie baby Martin na woto nwom ama ne nana Emra. Sorry. Beep. Eni akotie no ne fefefe na nanu bi nso ewhye abrewei eye birthday na nani agye na no na manfo bi se nana mama Mcbrown ha nso biem wasan ya ba beye bi wudwu ho dodo ene sen yeti oman Ghana mu ena nana ma bai enya 1 year abra wodi ni birthday o coffee na no Ghana for so pa no wo kire se oya dodo enu nti eye gender for emomode ambre mu no wonye bibi mfa ho te se ne apiapimpo lo koyi ne ho de kire ni bai enu no wo kire se nyame aboa mo waboa enu nche se be fefefe oba no enu de emfa mra kwa mu kura na enu na baby Max san kwato nyomu Ghana for mu ni eku adenti ena eye nanafo ni nyinala baby magazine akwadwu ne ho ewo ho no ho na no de bisisi ahwe mu de munim ne mo sie celebrity ba baby magazine ankasa pro ye celebrity oya brand ambassador enti se munim di anane baby obedu onu so showcase no hu say yes wa beland eno na Ghana fo bi enti ase no wose ebe na nama yati Ghana ha ena UTV United Showbiz so ye hwehwe wa ye hu ne yati ya ne se nana ma wo ebisi o onwo ye no yare ebisi o nana ma eja adwuma ene wo posapu ya afa na enu na nsa na mama Mcbrown samba UTV so anache se we de eye park o 2 in 1 or the ebo ba ku akum nupam eye enoma mienu ene sen watine fie samba ye no kodwi ne ho United Showbiz so ene ase ne wo hwe no ba ne ya wo so no na nwa chi so na ne na si so ebe de ase ye wakode mic de aboso ne ne ba ene bebre na ase nipa wo ho de wonka ho bi enso mododo na wo ho no mo de o ma party ni bi sanso na nanano ma hodo no
ama party ni bi kamia ya se Nana Mcbrown ni baby magazine age party no de aboso enu ti Ghana fo bi mu se Nana ma ento ne bo ase na wonsusu ndwi ne hododo na bibini a ogebo ne ho asafo hene na wamamanfo ahu na ebi mu wo ho kamia ya se wo kata ensufo e wo ho ni nyina so na no na adofo nso adoga na Nana Mcbrown commenter wo de ba ye no bebe na so enemies of progress munimule mu we nyamasam ayamokra nka mo be ya mana boroso sa enti munyan Nana na wonwi ne ho nyame na aboa no no wanya bie ne baby magazine etimi atena sia baifo mo be ye nyina nya adwuma emene ono so ne be show ne ho to nwuma ma ne Nana wensu ye problem we ya mo how we ya mo koda no so maje bo mo ho asafo hene de be nkura ni ebi nso se ani esane oso ntakra che so far as Nana Mcbrown ni baby magazine no mayi o mo asi wono mo se wo ba ma Ghana fo akwa ho nsam de ene papa no boni nyina ba wonje no womre wonje na womre na nso ebi wo hono na sa otia na ye de bo ban a ebu ban enu ti Ghana fo montomobo na munyan Nana na onye eyese ne ese na mepese me kan commenter ba ye ni bi de amamo na mahu wey every gifty or say Nana Mcbrown take your time the show is too much obi so wey every Linda or no so say mind your business when so every Julius Kojo or no so ejre mu no say cut your coat according to your size. Say adonfo na ewo no. So pa wanga Nana ma ya de a eye wonja no. Won so hu ne sen wadwen kire ne sen na won so wo ka e de afa ho. Fafa your comment section na se like a video na share all the social media platform no so na ne ye fa ya video kase so. Ama eye Nana Mcbrown na se Mrs. Juliana Mensa happy birthday. Nyame hira no. Na kwa so anya ne kase na fe kra na Mcbrown mantafo no. Abeba no wagyeji omo aha na me de wusie me din ya ene Empress Ann emema nyina ka etwe ba kopɛ nyame ya dom a ye bɛse ahia makra